Yabak po. Idawang tayo po yung misa ngayon para kay Thanksgiving dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family. Para kay special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para kay birthday ng Elmer Ibe. Para kay successful operation ng Remy Jo Z. Smith. Para kay kaladwadari, among Paxton Sang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Hemidio Tuanyo, among Chudolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor Nolis Sr., Edwin Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Nancy, Juanita, Segundina, Javier, dating Malgang Kaladwa, King Purgatorio. King lagyo ng ipaampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Kristo, in the good ng Diyos,
ating sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pakamalan kong kapatid, abiyabi tayong pagmasusyan iting banal na Eucharistia, kaniting ka fiesta ng San Barnabas, netong kareng alagad na ning ginutang Yesu Kristo, kabang magpaalam tana, king banal alupa na ning Ginong Jesus. Kilugdarin pa magdatuna king kekatang parokya, sana ringegan-agan ng kapagnasan at kayatuanan, ipagkalugla kapamilataning kekatang pamag debosyon kaya. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa at panyawat kapatawaran di kekatang kasalanan. Ikang pepakilala, kang karing bansa, king magligtas mong upaya, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ikang mitubod karing apostol, bani panaral ding maya pabalita, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ikang upayang minantabe, kang San Bernabe, king pamanyuyo na king Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, kitbuan may San Bernabe, king kasalpantayanan at king banal na Espiritu, at tinubod me ban a kumbertino ring bansa. Sopan mo king mipasyag king maya pabalita, kapamilatan di nga manumit dapat. Itingan puaduan mi king kapamilatan ing ginuming Yesu Kristo ng anak mo, amabibiyat magari kambe mo king kamento nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna na rang libro tingari. Nga ng Elias, kang aring Ahab, muli na kayo at mangan. Uling daramdaman ko ng daratang lalagusgus inguran. Inya minuliya iahab, ban mangan kabang ni Elias naman pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ding tutong dakal at taong sinalpantayala at me konberti king Ginoo. Abalitan na iti ning iglesia karin Jerusalem. Inya tinubod ni Bernabe karin Antioquia. Inyang mirasya karin at ikit na ng nanong makananunong pigkalaman grasya ng Diyos. May tulaya at inusukano ngang manatiling tunay at tapat king Ginoo, kampening ikakalukong lugod. Ibernabe metong yang maya pataw, kitbuan niya king Espiritu Santo at matibay a kasalpantayanan, at dakal lang tuturing taong nilapit king Ginoo. Kay ba tinaglusya Tarso Bernabe, baneng panintunan Saulo. Inyang ikit ne, tikine Antioquia. Karinla me natiling liyabe kilubning pabanwa, makitambayan laking iglesia ning Antioquia, at tuturo karing dakalataw. Kanin Antioquia la minunang mayawos Kristyano ring alagad.
king Iglesia ka rin ang Tokya, ating mapila na propeta at talaturo. Ila ring makatuki, i Bernabe, i Simeon, Amayayaos Negro, Ilusyo at tao si Rene, imanahin akayabe ng Meragul ng Gobernador Herodes at Isaulo. Kanitang misan kabang mitadaw lang kasuyuan king Gino at didikil king pamag-ayunong nga na ning Espiritu Santo karela. Italagayula Bernabe at Saulo para king obrang idetoko karela. Migayunula at menalangin. Kay bat, impaktoring gamat da, karing buntok da, at saka rano tinubod. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibata mo po, ing Ginoo, pakilala na karing bansa ing magligtas ng upaya. Ing Ginoo, pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya yung dalit ing Ginoo, uling ning makapagmulala ng depatan. Ing sarili ng kayupayan at kabanalan ing tagumpe, kayang kimtan. Ing Ginoo, pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pakilala ng tune, ing pengako na kimbalen ning Israel, ene kelingwan, karela mitmuyang lugod, anpong katapatan. Ing Ginoo, pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpe ning Diyos, sikit na ring sablang tao, ning meto yato. Dalit ka king Ginoo uling masaya ka o meto yato. Uriyan niye kambening dalit at kulisak ning tula. Ing Ginoo, pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Midalit kayong kapurgyan king Ginoo, manigtigang kayong lira, tsupan nyo ring trompeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula king Ginoo, ari tamo. Ing Ginoo, pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Purianda ka, O Diyos, kikilalanan da ka, kang ating Ginoo. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka, antimuri, pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, O Ginoo. I Jesus nga nakaringkay ang alagad, king pamaglakad yo'y panaran yo king pamagari ng Diyos, malapit na. Pakayapan nyo ring masakit, pasublyan nyong miering mete, pakayapan nyo ring reprosuan, panabi yo ring demonyo. Alang bayad yung tingga, pinya alang bayad yo namang ipagkalu.
Eko bitas ang magdalang gintu pilak ko tansu karing bulsayo. King pamaglakad yu, kayo naman magdalang supot pagpalimus ni imalan apanaliliyo king keong susulod ni sandalyas o tukod. Uling karampatan king ing talapagobra tanggapya king sablang kailangana. King isano pamangbalen o baryo disnanyo lumawe kong meto nga bisang tanggap ke kayo at karin ko makipanuknangan kabang at tsuko lugal ay ita. Neng sasalangi ko king isano pamang pibale-bale sabihan nyo ing kapayapan manatili ke kayo. Nung ding manuknangan king pibale-bale ita tanggapan da kayo gusto nyong manatili karelay kapayapan. Dapot nung irak ko tanggapan bawian nyo ing keong pamanuge. Pakamalan kong kapatid, ding mayok ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kongan. Madakal po watang magbiyahe ka atin lang sa travel advisory nga rane po. Ini pong kaputol nga po wala yung metong sakyan ibandol palayo huling atin pong minta China karena ting minta Boracay ne po. At anyang mag-impake na lalo yung laweng ko na. Sige, empake, timbang. Sobra yung pakatuwa nga na. Wala ko na naman yung aliwa. Kay ba't kulang na yung metong nga nasayang yung metong kilo. Ay kaguluan na rin nga ako na po. Uling atin ketang travel advisory, travel light. 7 kilos mo yata itang ketang malati na po. Kay ba't enoki ng wakit ang maragulpang luggage. Hanyapin, kailangan dang pamagyu ka rin. Nya kaluguran kong kapatid, travel advisory ito. Atin tapong at duwang lubog seminaryo ngeni, niya po wala rin nga liwang night, sinadadane po itang pag-college, pre-college, o tapuyat at itang metong, tayo wala yun. At suya ketang gulo, dahil suya ketan po. Potang makuwala kanyan din, kulang yung metong at chip. Uling at tinlapang matres, tinlapang makanyan, ano king karakaladaran at potang lubog la seminaryo. Pota kanyan, ing ebanghelyo tamo sa sabyanan ni nga pong Ginoo kabaliktaran. Alakot adalan nanuman nga nane po. Uling ing metong at talapanaral, ing metong alagad, ingatane ni nga pong Ginoo. Ing metong at talapanaral at metong ay alagad, ene paboren ni nga pong Ginoo. Naning puri man sabyan. It's not a travel advisory but rather it is a lifestyle. Nepo. Ing biye. Nung lawen may ginutang Heso Kristo, potang maglakad niya, nadadala. Ala. Nanong sa sulod na, simple mo, nepo. Naning kayang pigagaw, ala, nga nabinitang metong ebanghelyo, tutukyeng metong atao kaya, metong ay alagad, no karing ko manok nangan nga na. Di nga sunggubat nga natin lang lungga, di nga ayo pati lang sali. Pero yung anak ng tao, alaya man ang iyang pagpagulon mo, kikayang buntok. Iniing paganakanan ng ginuke katamo. Yapin po panupayayo, pepabasa ko itang first reading na ningke katamong kapag masusyan, uling isan Bernabe o ininde patana. Dilipat-lipat niya ka rin miyayaliwang misyon na ning Ginu. Manubat ka rin king Antioquia. Pero, alaya namang daralan. Alaya namang pumibitbitan. Sapat na kaya ing maniwala at magtiwala ya kay nga pong Ginoo. King ene papuren. Lawen nyo puring alagad. From fisherman, but kay pamanasan, geni maging talapanaran. Magliligo ka ring asan, maging magliligo ka ring tao. It's a very, very maragula shift, big shift from being a fisherman, ngani fishers of men. Nga na, nepo. Bakit? Kasi aliwayang misyon na pigkalub na ni nga pong Ginoo, mabayat niya. Potang kaisab yan na lakan daralan.
Metong mo kasing paganakan aliway sarili mo yung darala mo. Noon ingapong ginuyang darala mo, kingkekang misyon. Na sana, ing pamag-misyon mo, simpli ka. Bangkanita, mayan ka, kingega na gana. Pero, ing malasakit mo, ing masabal mo, maalala. Bangkanita yung ngapong ginu, tunay ang mamnuknangan, keka. At makanyan ning karelang pakibat, the response of the people, yapin itang tanggapan da kayo at kaibat sesen da kayo. Yang anak yan ng Ebanghelyo, pugayan yung kapayapan. Nung karapat dapat laking kapayapan, manatili karela ing kapayapan. Pero, nung karapat dapat ganiting kapayapan, ipagpagpagyo, ring sandalyas yu, anting tutol, laban karela. Uling ini ing panagkat na ning ginuke katamo kalupa ng Bernabe, magtiwala, manalig, at isuko ing biyemo kay ngapong ginu, bibye-bye kang simpli, dapat magmasabal kang malalam, kanitaying tunay mong pama, disipulo. Amen. Ginong Jesus, papakit mo kaya kami, king mumunang kailangan para king apostolado, yung ibuklat nila ring kekeng mata, at lawan nung nano'y malilyari king makapaligid kaya kami, at kalupa mo manamdaman lunos para karing taong maliligalig, di pasakitan at masisirado. Ngatangan pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mo. Kaya kaban ning mabilog a Biblia, o Ginoo, lalarawan mo ingalanganga mong lugod kaya kami. Makabuklat kaya sa pilubluban, pakiban, king kaya kang dibinong lugod, kapamilatan ning pamanupad mi, king kaya kang kaburian, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginong Diyos, dungawan mong iba't banwa at akit, ining kaya kang punubas, dalawan me at ipagluwalo, at pataban me sa aking tibino mong lugod, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Emila agad-agad apakayap ding masakit, antimoing debatan mo at ding kaya kang apostol. Dapat ipagkalog mo sa kaya kami ing grasya, makapalto king makapagkumbaba mong mala, ning lugod, pamikakapatad, para ka ring magkasakit ming kapatad. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, ipakit mo ing kaya kang lugod, karing atsuking bingit ning kamatayan. Akam tanda sana ing kaligtasan, apengako mo pigtagumpen, kapamilatan ning pangasalwak ning kaya kang daya, king krus, para ka ring sabla. Ipinalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para kaya kangan at lalong-lalo na karing tapat a reliyoso, labis-labis mo sana ipagkalub ing kaya kang grasya, bang kaya ka akilala mi ing pamangailangan ding kaya kang kapatad, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ngayon doon tama po yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, king balang, makanyan mo naman sana ing dabtan mi potang babasan mila, ring kekang amano at potang akakasalubong mila, ring kekeng kapatad. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong taon, matanggapla arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karunggamat mo. Kingi kapuriang po ni kaligaya ning nagyuno. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, oy pamimiglalang, panwanan mo reting ayin na delami king kekang arapan, panabnaban da sake kami ingapining lugod at kapamilatana, isan Bernabe, delane ing sala ning ebanghelyo karing bansa, itigan puadwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. King ginumantabe yake kayo, At kaya ka, Antimuri, itas yun na rin pusuyo, makatas na lang king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulin. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ginumi. Tinatagme ing iglesia mo babo ning apostol, bantala kadyang mitmong tetagan kapilan man anting tanda, ning alanangga mong kabanalan ketiking yato, at anting mabye ebanghelyo para karing balugpog dig sablang tao. Kambening alang kupas sa lugod daralit mi ing alang patlod mong kapurian, layon makyabe kami karing sablang koro ning anghel karin banwa, king daralit ng tagumpe yang amingan pupuri. Ikapining bananoy pa, ikay sibol, ing sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme, ng espiritu mo, antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalana lang parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lupdinaw ning biyena, king pamaylasat kamataya na kinwaning tinape. E pasalamata na kat pinuri, piraso ne at dinwang ne karing disipulo nat nga na, kwanan ti ikongan at mangan ko kaniti. Uling iting katawan ko amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalabata na kat pinuri, dinwang ni ti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangening gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kekay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulog king katawan ang pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal na kapulungan mo makalaganap king metoy atuban mi ganap yasa king lugod. Kambe ng Leo ing Papa mi, Florentino ing Orsobispo mi, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawak king pihong kapanaya ni pangasubling mebye. King pakalulu mo idala mo lahat ding sablang mayango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria ing duning Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambe ring Nuana Apostolat ding sablang banal, abibiyebye kalugod-lugod ke kakike kabaning panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana kambenam pon keya kagumning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Dios ipaglubos mayupaya manggaman king alanangga. Amen, amen, King mitmong kapanaligan at lugod king ipamaos tamo king panalangin tiro na ninggin. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kasopa ning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ang pompagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya
ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayo pa yan, ang poning ligaya, manggaman, kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na niya ni sasabihan, kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko, kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko, kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal a kapulungan mo. Layon may pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ni Yato, nuan na ring mayaos king tulang ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat at kaswing amano mo, kumayap na ako. Ikatawan at daya ng Kristo, ingata nakatasat, sadsad, hanggang kindiera natin. Amen.
Manalangin tayo. Oy paming malugod, pakiramdaman mo ring panalangin, ding tinanggap king pangako ning Biela Nanga, kaniting fiesta ng San Bernabe. Akwami sanang mirakayanan, king kaligtasan, apig masusyan mi kaniting sakramento. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Kaibat na po ng misa, we will have a 15-minute break. Kempong relo po, 7:48. So, mamakota mo po at 8:05. Nepo. Sana po makatukita. Nepo, kay pamanatan. Yung ginumanatili. Kaya kayo, At kaya kang antimuri. bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyuning ipap, waring anak, waring Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw neo metana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kongan,